Аллахның рахматы белән безнең бүген бәйрәмнең икенче көне. Без инде икенче көнне гарипләрне, бу дөньяның мәшәкатьне кичерүче кешеләрне чакырабыз гадәтчә. Ул безнең шиксез гаит дип атала. Я Рабб, Аллаһның киң рәхмәтенә без монда җыелдык, я Рабб, Алла. Бу мәчет каршында шундый матур агачларны утыртыр өчен һәм бу изгилек буларак кабул булсын, я Рабб, Алла. Һәм бу кешеләр, безнең дуслар, аларга да менә шундый изгилек кылырга инде менә шундый форсат булдылар һәм шуны күрәм, менә шулай бердәм булып, бергә булып, менә шундый изгилек кылырга безгә насыйп итсәң, я Рабб, Алла. Бәйрәм көннәребез мөбарәк булсын. Аллаһу акбар. Так, давай, абысин, попробуй-ка. Крабдан давай. Бисмилlah. Давай, бисмилlah. Салих хәзрәт менә безгә бүген мотор эш кушты, агачлар утырттык. Изге эш Аллаһ тарафыннан кабул булсын, шу изге гамәлләр. Ул барыбыз өчен дә моторлык менә монда үскән агачлар. Иң беренче чиратта котлыйсым килә менә шу Рамазан айларының тәмамлавыбыз белән исән сау гына әйбәт кенә уздырдык Рамазан айларын Аллаһ рәхмәте белән. Икенче елларга да Рамазан айларына Аллаһ Тәгалә ирешергә насыйп әйләсен. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бисмилlah, давай. Сможешь? Вот так вот, попробуй-ка вот так. Ну-ка, давай поближе. Слышишь, конечно? Бисмилlah, вот сын есть. Давай, а мама будет гордиться сыном своим, иншаллах. Вот эти Вот берег, где, да. Марсель, син мындаха килеп бик карап торасың бу агачыңны. Ярама, кырмасын утырасың. Biz инде бу агач тустуда бик теләп катнашабыз, һәм инде улым булаша, аңа инде 10 яшь. Biz инде икебез генә торабыз, һәм дә инде шулай итеп яшәргә язсын. Күтәр мин. Ай, оспын. Яни иретмәсә. Бестархин вот агач посадил, вот растет у себя побольше расти. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мен конечно отырсам, әйбәтләп, рәхмәт әйтәм. Менә бу да үзенә күрә бер бәйрәм агач утыртуда. Сюрприз булды. Рәхмәт Салих хәзрәткә мондый шундый мотор эшләр кушкан өчен. Ул үзе бер күңелгә бер рәхәтлек менә шундый эшләр эшләү. Аллаһның рәхмәте, алар да безнең белән катнаша алды. Һәр берсе көрәк тотып хәтта су сибеп, әле алар ага утырттылар. Аларның йөзләрендә шатлык, аларның йөзләрендә бәхет, аны күрергә кирәк. От души хочу поблагодарить администрацию нашего города, градообразующие предприятия, которые дали возможность поучаствовать в таком благом деле. Һәрберебез безнең шәһәребез өчен, шәһәребезнең матурлык өчен тырышабыз һәм Аллаһ Тәгалә кабуллардан кылсын. Шиксез гаят, бездә монда гадигән гаят түгел, монда инвалидлар җыела. Әмма әлхәмдүлиллаһ, алар менән булай җыелгач, алар бер-беребез белән арашырга мөмкиннәр, бер-беребезне белергә кирәк. Шуңа күрә менә шулай ел сайын уздыргач, без бик рәхмәтлебез. Пешкә апаларга, алар монда 5тән килеп, кыймаклар пешерәләр, җимешләр кисәләр. Салих хәзрәткә, Кәрим һәм Марат абыйларга бик шиксез рәхмәтлебез. Без баштан инвалидлар өчен урамда әзерләгән идек өстәлләрне. Чөнки һава торышы әйбәт дип күрсәтелә иде. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә бөтен әйбер Аллаһ Тәгалә кулында, һәм ул безгә начар һава торышын бирде. Әлхәмдүлиллаһ, яңгыр китте. Һәм без ашыга шатерларга күчтек. 3 шатерларга инвалидларны урнаштырып, хәзер әлхәмдүлиллаһ өстәл әзерләп, аларны ашатабыз. Планнар үзгәрү буенча Салих хәзрәт безнең һәр бер шатерга кирип, дуга кылып, вәгазьләр үзе сөйләп китә. Күрсәтеп килгәнсез, машалла. Шуңа күрә Аллаһның рәхмәтләре яусын. Сезне бәйрәм белән тәмле итеп ашагыз, ярамы? Nə улым? Рәхмәт. Что кызлар, йолдызлар?
Assalomu alaykum. Alloh rahmat. So'pay og'ashib turibdi. Sizning ismingizdan har birimizdan inshaalloh bo'lsin. Aytib duo qiling. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala nabiyyina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil akhirati hasanatan va qina azabannar bi rahmatika ya arhamar. Aytagizlar birga duo qiling jamaat. Duosiz bo'lmaydi, endi tobonamiz aytib shular. Aytag'iz. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala nabiyyina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Ya Rabbana bizni g'afur et, gunohlarimizni kechir, qilgan amallarni qabuldan qil. Mana shu birdan bo'lib, birga bo'lib, bir-birimizni yaratib, hurmat etib, motor etib yasharga nasib et. Bayramga keldik, bolalar bilan birga. Shunga o'zimizdan kichkinagina kuchtanish bo'lak etasiz kelgan edi. Mana simvol iki qo'l tutgan. Gel bizni shay esga olib, bizning bolalarga da duo bo'lib borsin deb mana bo'lak etirga bo'ldik. Biz de mana sizga kuchtanish olib keldik, apparlarimizni aytirga. Kichkinagina kuchtanish, bo'sh bermilar debgina ozgina kuchtanish deb qo'ydik. Bu o'zi mana shu simvol. رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السنة فيك الضياء. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizning Ramazon oylarimiz o'tib ketsa-da, biz bugun to'liq qozon qaynar plov ajrlarga bo'ldik. Chunki bizning bugun eng g'ayratli shahardoshlarimizga bayram yasaylar. Biz bu bayramda qatnashirga bo'ldik, ham ularni qaynar plov bilan siylaymiz inshaalloh. Oraza oyi бүтүнен bag'ishlab bugungi kunga shunday tantana zo'r majlis uyushtirdik. Bu endi Tubankama invalidlarına, ulkan invalidlarga, bolalar assotsiatsiyasına, Yarchaldan da keldilar qo'noqlar. Bizning bugun bo'lishuvchilarimiz, bugun endi Rustam Majitovich Ganeyev, direktor sportivniy kompleksin ol berdi, bütünüsün raqsat bo'lishuvin, bütünüsün bek zo'r yordam ko'rsata, O'zak Mashhad Tubankama O'zak Mashhadi. Men Butun Dunyo Tatar Kongressining Tubankama bo'ligi raisi, Milliy shura a'zosi, sizni shulayroq shu Milliy shura a'zolari ismidan, Butun Dunyo Tatar Kongressi ismidan chin ko'ngildan qutlayman. Bor a'zo esenlik, sog'lik tilab, totulik bilan, ehtiromlik bilan, birdamlik bilan shu bizga Xudoy bergan turmushni motor ettirib yasharga, ham bir-birimizga tirak bo'lib bu dunyoda yordam etarga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى صدق الله العظيم. يا رحمن يا رحيم يا كريم يا غفار يا حنان يا منان يا لطيف يسر لي حفظ القرآن واحفظني من زلة لساني أعظني من العصيان واعتقني من النيران يسر لي حفظ القرآن واحفظني من زلة لساني أعظني من العصيان واعتقني من النيران. İnvalid balalarının әти-әниләре ассоциациясыннан үзебезнең мәчетебезгә рәхмәт хаты менә шулай җиткерелде бирделәр. Безне алып килделәр монда экскурсиягә. Бик күңелле, бик матур зал икән. Бу Нижекамскийның спорт комплексында булганым юк иде. Әлхәмдүлиллаһ, бик шат без монда килгәнгә. Мин инвалид, 3нче группа, тормыш иптәшем 2нче группа инвалид.
Uldamında anı da alıp geldik. Elhamdülillah Ramazan ayını bik süyünüp, urazanı bik eybetlep tuttuk inşallah. Kilesi Ramazanlara hatli yaşarga Allah Teala nasip etsin. İnşallah kilesi yıllara da tutarız. Allah verse inşallah dip ümit etip durabız. Ramazan ayı bizning Kamalanı bistesinde bayram ruhunda öte. Min bu sizlerini bir de arttırıp aytmayım. Çünkü bizning tire-yündagi bulgan Kürşi halklar, milletler, bütün dindagi bo'lgan kişiler Ramazan başlangandan beri meni uramda şiratsalar, meni bayram bilan kutlaylar edi. Allar şınap da bizning mana shu Ramazan ayında zor işler uyushtirganimizni ko'rib, onlar o'yladilar biz bir oy bo'yi bayram etamiz deb. Oy bo'yina 120 dan alıp 180 ga kadar kişi avuz açtı kun sayın Tarawih namazlarını alıp barıga deyip, Kur'an yaklav üzeginden şakırabız, Kur'an'ı yattan bilgen yigitlerimizni, hazretlerimizni, matur tavuşlu, ders makam bilen okuyucu hazretlerimiz, Ramazan ayımız hem bayramlarımız bit yaxşı ötdi. Gayet günü de indi biz zor işler işledik, gayetke kelgen kişilerini sıyladık, kazanlarda pilavlar pişirip, abilerimiz bağırsak, kıymatlar pişirip kelgenleriydi, mine onlarını şeyler eşip uzattık. Meşit yandayında yılda kullanılgan balalar için batut, karusel şakırtabız, balalar için istafetalar ötkeremiz. Gümümen gayetimiz de hem urazabız da bayram ruhunda öttü. Bugünkü şarabız şulay yok, bir kerakli şara. Tertip boyunca indi bizning Müslüman yarminkesi. Respublikamızın tıbıklarımızdan savdagarlar keldiler, özlerinin produksiyaları bilen. Bu şaranın indi ismi xotin kız milletimizning bizagi deb atala. Bizning milletdaşlarımız, bizning dindaşlarımız Gün batış halklarının kulturalarına, onlarının tırmış rəvişlerine qarab tesirlenirler. Hem şuna göre irlerimizin ilenesileri kilmey, gayle kırasıları kilmey, hatın kızlarımızın bala tabasıları kilmey, gayleler nık tugul. Şuna göre mine hatınlarımızı jiyip, evet bugünkü şarada hatın kızlarını, balalarını jiyip, ezilep anlatıp, silep gitmekşibiz. Balalar ilan etken idik, Ramazan bilen beyli bulgan şiirler, yatlarga. Biz bütün aileler bilen anne bizge buluştu öğrenirge şiirini. Ben öğrendim Roza Kaşapova izgi Kur'an ingen. Ay ene kaşım Roza Kaşapova izgi bayram. Alhamdulillah bizning poseligimizda shunday shora bo'ldiganqa bitta ko'rkam hamda bitta quvonchli hamda endi bunday bizning bolalar da qatnashdi, rasm yasadilar, suralar, duolar qildilar, suisiladilar. Bu endi bizning poseligimizda islom dinini ko'tarish uchun hamda endi tag'inda yuqoriroq nuqtaga ko'tarish uchun bir shora bo'lib turadi. Gələmlərinin Rabbisi bulğan, bizni özünün türlü nimetləri bilen nimetləgən Allah'a Subhanahu wa Ta'alaga hamd hem sanalar, barcha maqtovlarımız, ulug'larimiz bulsaydı. Şuşa ko'rkam shoraga jilgan muhtaram din qardoshlarım, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Mine shunday bir makon eskirtishi halkımızda shunday makon qolgan. Eğer de ir bızılsa da goyle bızıladı. Ir bızılsa goyle bızıla. Katın kız bızılsa millet bızıladı. İhtibarı itsek şınap da şulay. Köbrek terbiye işin biruşu katın kız. Hem onlar da cevaplık eşittir köbrek de zaman bu ülkede. Hem gayretlerde şimdi bir makal var. Katın kız değil. Bişik kıylegende, bişikli minaşılay silketkende bir korasan ol balanı yuvatasıman, ikinci korasan ol milletini silketedi. Çünkü hatın kızlarga şimdi ılık vazifa verirler, ol terbiye işi. Eğer de hatın kızlarımız şınınap da mine şu cevaplıkını alasalar, onlarga cennetke en kıska yollardan birisi. Çünkü bunda mine bağlarımız da çıkış yaşayacaklar. Kimdir sira okuyacak, kimdir şiirler ezirlegen şiirler söyleyecek. Maksimum mene şulay özüne fayda alsın deyip mene şul çarаны indi uyuштырдык. Allah Teala'dan tevfik sırayız. İnşallah bütünümüzge de faydalı bulsun. Ey kadimli, ey
Rahmeti bikin onun, hardan dayansın Allah'a. Роза Кашапова, изгі Құр'ан инген ай. Рамазан айлар сұлтаны, ең қадірлі ай біту. Аллах Құр'анны иңдіріп, бізге берді туры ел. Рамазан ең ұлы қунақ, мұсылманның шатлығы, қонақтардан шестарыну, жан һәм тәннің пақлығы. Шифа һәм нұр болып, һәр күн яуа Құр'ан яңғыры. Келігіз намазға дейіп, мұңлы озан яңғыры. Rahmeti bikayar, min uramdağı malalarga ayttamın, min esimi bik yoksa ikenim. İyi oğlan, Müslüman kişisine alayıp baktığını görü kilişmesin duyu. Мен мында келдім, көңіліме бек шады, ешілер де бек көп, олардан үміт бар молай. Һәмме бізге де Алла Тағала алдағы ғұмырларда бірге солай милләтебізді көтеруге һәм динімізді көтеруге жазсын. Сахабаларыбыз Рамазан айы өткеннән башлап дұға қыла тұрған болғаннар. Әйтә тұрған болғаннар: "Я Раббым, безне Рамазан айына җиткер һәм Рамазанны безгә җиткер" дип. Аларның тормышы Рамазаннан Рамазанга кадәр бара торган булган. Мин әле кичкенә вакытта әбиләрдән ишетеп калган идем. Безнең җирлектә яшәүче әбиләр Рамазан айын каршы алып бер ай ураза тотканнар Рамазан алдыннан. Һәм Рамазан беткәч бер ай Рамазанны озатабыз дип хөрмәт белән менә шул айга ураза тотканнар. Шуңа күрә без инде Рамазан айыбызны инде сагынабыз, ул безгә җитми. Без инде үзебезнең тормышыбызны шул рәвешкә күләдек. Әз генә сахабаларның тормышы белән яшәп карадык. Намазларда күбрәк вакыт үткәрдек, юмарт булдык, ачуыбызны тыйдык, халкыбызны тәрбияләргә тырыштык, үзгәртергә тырыштык. Без инде аны сагынабыз. نستعين اهدنا الصراط المستقيم